رۄبن دوٚپ ژٕ خرچاو میانہِ وتہِ اندر بہٕ دِمے دۄگنہٕ بہٕ دِمے آز تام چھا خرچاوان أسۍ اد اکٕے کمپنی آیہِ دوٚپُن بہٕ دِمو دۄگنہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو دِتۍ 61 کرور دٲرِتھ أتھۍ منٛز کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو خرچٲے 61 کرور کٔمۍ دوٚپ کۄس تانۍ کمپنی آیہِ کتھ تانۍ پٮ۪ٹھ دوٚپُن مےٚ دِیِو 5 لچھ بہٕ دِمو 10 لچھ بہٕ دِمو اد کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو خرچٲے 61 کرور مگر مسجد بناونہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یتھ قومس درسگاہ بناونہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یتھ قومس غریٖب کوٗر نکھٕ والنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یتھ قومس غریٖبس پلو لاگنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یتھ قومس یِم 61 کرور کتہِ آیہِ تیٚلہِ یہ کُس خرچاون وول ژٕ تہٕ بہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد مُسلمان رۄبس پٮ۪ٹھ اگر توکل آسہِ ہا تیٚلہِ آسو أسۍ کتہِ خرچاون وٲلۍ یہ چھُ وعدٕ کران پروردگار ژٕ خرچاو میانہِ وتہِ اندر 1 رۄپے 10 در دُنیا 1000 در آخرت یہ چھُ رۄبٕے یوت یہِ ہیٚکہِ نہٕ بدل کانٛہہ آلو کٔرِتھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو کوٚر اتھ آلوس تہِ لبیک یُس آلو خبر کٔمۍ کوٚر اتھ آلوس کوٚرُکھ لبیک مگر رۄب سٕنٛدِس آلوس کوٚرُکھ نہٕ لبیک رۄب سٕنٛدِس آلوس گوٚوٕے نہٕ لبیک ییٚتہِ بہٕ دِمو دۄگنہٕ کٔرِتھ اتھ کٔمِس آز تام کٔمۍ کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن مےٚ دی پروردگار دۄگنہٕ زکاتس چھِ أسۍ انکار کران صدقات تہٕ خیراتس انکار کران مگر دپان چھُ دۄگنہٕ دِمو کٔرِتھ تتھ چھُ أسۍ انکار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعوٗن یہ چھُ سُے حدیث مبارک دۄہ واتہِ میانیو یارو میانیو صحابو دۄہ واتہِ لُکھ آسن کران مال مال تہٕ مال لُکھ آسن کران دولت دولت تہٕ دولت رۄپے 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 کپٲرۍ ام من حلال ام من حرام سُہ پتہٕ حلال کِنۍ ییٖتن یا حرام کِنۍ یہِ آسہِ نہٕ پریشٲنی لُکن بہٕ چھُسا حلال زینان کِنہٕ حرام زینان یُس بہٕ یہِ سہرٕ کٔرِتھ چھُس زینان دُکان پٮ۪ٹھ مال یہِ ما چھُ حرام یہِ آسہِ نہٕ خیال یُس بہٕ جمعہ نٮ۪ماز جمعہ اذان گژھنہٕ پتہٕ کارٕبار چھُس کران یہِ کوٚرُکھ حرام قرار مگر بہٕ چھُس کماوان بہٕ چھُس لُکھ آسان دپان مال گوٚژھ جمع گژھُن حرام ٲسۍتن یا حلال یہِ تمیٖزٕے گژھِ ختم اور آز چھِ یہِ تمیٖز واضح طور ختم آز چھِ لُکھ دپان مال گوٚژھ آسُن پتہٕ حرام ٲسۍتن یا حلال حلال ٲسۍتن مگر کر گژھکھ ژٕ بیدار ییٚلہِ ژٕ اتھ معاملس اندر یہِ تری فکرِ صرف چھِ اکٲے ذات یُس ڈبل چھُ کٔرِتھ سُہ گوٚو ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ ژےٚ کتھ پٮ۪ٹھ روٗدُے یقیٖن ژےٚ روٗدُے دُنیاہس پٮ۪ٹھ یقیٖن ژےٚ روٗدُے اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ یقیٖن اوے کوٚر تٔمۍ ونن وٲلۍ بیان دوٚپُن دُنیا زانتن ناپایدٲری اد مال پھیریو نہ پوٗچھ آز تام کٲنٛسہِ ژٕ کماو خبر کوٗتاہ کروڑ بوٚد ییٚمۍ زیوٗن تٔمۍ دیُت ٲخرس حٲصِل گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو نہٕ حٲصِل ترٛووہسا پتہٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ ترٛووکھا حٲصِل چھا کینٛہہ کروڑ بوٚد زیٖنِتھ اربہٕ بوٚد زیٖنِتھ چھا کینٛہہ حٲصِل کِہیٖنۍ نہٕ حٲصِل چھُ تی یہِ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر خرٕچ دوٚپُن دُنیا زانتن ناپایدٲری اد مال پھیریو ازہان یا پگاہ روح چون نیری اد مال پھیریو ازہان یا پگاہ روح چون نیری اد مال پھیریو بیٚیہِ دوٚپُن ملک الموت ییٚلہِ یی نادس وعدس کیٛاہ ونہس ییٚلہِ ژےٚ غلطس اندر موت یی اللہ تعالیٰ بچٲیِن ژےٚ تہِ تہٕ مےٚ تہِ سانٮ۪ن اولادن سانٮ۪ن والدینن دِیِن نجات بُرٕ موت نِش پروردگار سون خٲتمہٕ کٔرِنۍ ایٖمانس پٮ۪ٹھ پروردگار آمیٖن یا رب العالمیٖن ملک الموت ییٚلہِ یی نادس وعدس کیٛاہ ونہس سارنٕے سِکندرن وٕچھنہٕ انواری
ادمال فیریو سارنی سکندران وشت انواری ادمال فیریو چھنی کہین حاصل واللہ کہین زیرو حاصل اچھن کہین حاصل ٹوٹلی اگر حاصل چھتم سے یم توکل کر پروردگار اس پر یم پنن پان کر ربس حوال تم سوچ حاصل بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ راوی حدیث عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو انکم توکلون علی اللہ حتی توکلی رزقتم کما ترزق الطیر اگر رب اس پر تتھی پر توکل بنیو کرن وال یوتا تم اس پر توکل کرنو حق تتھی پر کھاناویو پروردگار یت پر چڑی چھ کھاناون پروردگار صبح نیاران عالمز یہ چاسن پھاکی مگر شامن یلی ون پھاک چھس نانن پروردگار پھاک چھس نانن پروردگار واپس اگر یتھی توکل کریو مسلمانو میانو امتیو یتھی پڑھ کھانائیو پروردگار اگر توکل کرن وال بنیو پروردگار اس پیٹ کانی تلکس کمستان تشو رزق واتناون پروردگار سمندر سندر ویل مچھلی ییز بڑ امس تکھاناون پروردگار اکس حقائط سندر دپیو موسیٰ علیہ السلام بکھاناون چون ذریعہ اگ دوہا اکس دوس کھاناون با دونس نیر کر تیاری شن ریتن رونن شن ریتن شیریت دپس پروردگارن قدم نانس تیار کر سوز خاص ربن دو ویل مچھلی نیر گس تم کرتا اکوئی چٹ شن ریتن رنی متس کر اکوئی چٹ کم ویل مچھلی دپس موسیٰ ات کیا ات نہیں بچووی کی دپس یہ اوسس بہ امس دہس 3 لٹ دون یہ شن ریتن رونت ویل مچھلی چھس بہ یہ 3 دون امس آئی یہ امس ونکن دن یڑ آیس نا برابر ام خود بوڑ چھ کھان اکس ڈنگس 3 لٹ چھ بہ دہس کھاناون ژٕ کیاہ دپان بہ چھس کستاو مے کور شاید باغ تیار مے کور دکان تیار مے کور کاروبار تیار شاید چھس بہ کھاناون وول نا 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 چھ ژتام کی چھن ژتام چھ دردست حضرت اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون رب دپان رزق چھ آسمان وٲلِس سۭتۍ سُہ چھُکھ دربدر دپان فلٲنۍ چیٖز تہِ کھیاناے تہٕ فلٲنۍ چیٖز کھیاناے دُکان چھُنہٕ کھیاناون وول کاروبار چھُنہٕ کھیاناون وول گٲڑۍ چھنہٕ کھیاناون واجٮ۪ن باغ چھُنہٕ کھیاناون وول زمیٖن زِراعت چھُنہٕ کھیاناون وول چھُ پروردگار